Dakti result saklai jotono recruitment khlanyani bagai haino hai Chasalo city center Bwskango Khadumani Phunukha 2022 Bisio STGT Anjokmung Rwnai candidate drop. Yang tek haksa faising hasteni joto rungnogo nukjaka frungnai rokni bial. Aboni bagai asaro yago play card tiyei dakti recruitment khlaijaknani bagai hasteni montri okrani faising sanmungti saka borok. Khurungka jotono media person no dirgo 1 বছর যাবত খরচ পাই থাকা তাও চিনি STGT যে एग्जाम মানে 2022 সালো তারপর চিনি result riakko gahani bangini sung o jaga gathering khaimani sung sorkari tharno ektano dabi jate chini STGT no dakti khe result ruinai recruit khana bangini sung rajya sarkar thani o bisino sung dabi khayo karon sung saimano chini hasteo kwbangma school o tabubu teacher ni crisis chole tongo hingke sung o teacher crisis jehetu tongo hingke ang amnu saran musugo rajya sarkar no suno dakti khe niyok khainai result ruinai jara qualify khaijak borno record khainai je chini hastini kwbangma jaga o school o tabu school o teacher kuloi hingke suno niyok khainai o jaga o jate hastini শিক্ষা ব্যবস্থা bo jate kahamongthon sungjara STGT jara teacher onani musnai ne chini je imang ongmo suno chini imang bastobai no ongnani banginai ba khaiton sarkar jate jubok ni jara sung tabu bekar sung jubok STGT chakri mankhangge kisuta songkot o jaga bo sung arthik songkot rongni basinai hingke abono sung sarkarni thane request khayo jate suno record khaimani bisingtoi je শিক্ষা যে সংকট টঙ্গি টঙ্গানি টিচার ক্রাইসিস টঙ্গি টঙ্গানি ওবো কাইসা উনঙ্গান হিনা আং খাখাयो আসুনো হামबाय Raja Khorang Gulini Shimi Pranopni Kokthum Chini Khorang